Okay, a fiortá is a gom go raibh lá mór a chalóra in é timp na crunne agus go raibh baint aige leis an obair a dhéanaan tú. Sola leiríonn míid faoin lá sin, an féidir a insidún cé híad an End FGM European Network agus bhí conas a hatnaíonn an post atá go lá. Yeah, kinse, so tá man na stú End FGM European Network. Agus a brun Virginia braha gliart a tonne agus tá bailú goin I dóíag tír a fod na Europa agus an ur goid ban in éirin mar hampel tá mig goburla agriart ar ainm a cídwa mar an gohfuil ainio godsas betu coid dana éisteri ahrú brinch de goburla the duine is in diaspora bín agriart so gonne lig agus bín Virginia in Shas in Russell I gobur female genital mutilation. Agus gomininic na during to female genital mutilation tá duine masturbation rid a Harlín during duine gomininic ashen rid a Harlín house in Africa no bunch of bige la Europe na la héidir na FGM rid a ton tá tarlú anet fod na dóine tá hafa cosa da million mre atá in na hónaí Europe mar hanria da FGM agus tá hafa 11 million gisa yoga agus mre atá in na muil a bheith gohfuil FGM bitir go a Harlú dífus na siad at risk merger in Virginia so rud a tong níl bontige la credu wain an a cheer wain tá se taler fod de doin tá se in Afrikinse a tá se in Indonesia in Malaysia in India tá se hannig tu manam jihine vi kase how an sasin in that vi gesa ó gaffe in sasin so tá se taler sa Europe faste. An féidir a insidún faoi cad a Harla in é mar le FGM? Ja, so né we an tá tabalte bín wehain sa bbliain go an mid cinál an spotlighten ar an áhar FGM. So né we cinál idir náisiúnta fáinne zero tolerance da FGM. So ar fod na crinne ar fod an dóin hí náart cinál da agriartig tarlú hí Virginia hain an seo sa Brussels agus ar fod na Europa thurmid cinál da tús la campaign a hoisiimiid in né tanim den campaign na hashtag My Voice Matters agus a rid tamid genne leis campaign so na tamid tu gedi cinál da bhéimechar go tábhachta agus teise Isteach le na dúni tá seo choristear. So ni me jabalta gehebí a har an nul gynna bheith geisteach le na dúni was it na mar hannéri na pobl tá seo a dar luong. So sna néma atá ag campaign My Voice Matters na cinada tá mi gola bheith gense scialti da dúni tá cinada ag seaú suas agus ag woord faoin náhar seo in éireann sa dhearman sa rang sasin tá chuid mhór daoine I teag mhórte máfa seo agus tá gúbar go crua ar so snan ama teag I campaign seo. Louis tú go bhfuil FGM ag tarlú in ngachtír sa down. An féidir leat na statisticí a thuirtún faoin bhaib go hidirnáisiúnta mar ceapan se a bheith ag léamh faoin ábhar in é go bhfuil timpeall 20 nó 30 tír agus tá an aib I bhfad níos measa in sa dtíortha sin, Yeah, so ar fod an dóin tá hafa 10 million mre agus gisaí atá in a Harley FGM dífa agus te tíriong was it a ga cinál da a ga continent was it in Africa tá tíriong cosla Somalia cen na tíri is urge an dóin na tá heia nóha fan céad an a gisa agus
dan na mra in Somalia a bhfuil gata agus in Somalia níl sé néan an gelí go fáil so tá chuid bhór a mai so gonne tá si de gobar an seo sa Europe a gobar la mra sa Europe but tá si fósa gobar tá si fósa gobar le agriart i Somalia geí ar an réaltas gelí a chur an nuúl in néan FGM fiú for gisa ág de Jaimlian a rah náhaid bues in Somalia a marhear go gataí agus go hall si could war fáwa. But tá Chile along was it ní hiwains in Africa, in Indonesia agus in Malaysia faste tan na figurí onta ard. In Chile cosla Egypt tá could tan na figurí ard faste agus rudde tá cinál da tá differ bitir in Egypt na min si de strategin hospital fo hinne en garel jante so te sé kinna da term bimaginigus na medicalization na te sé tarlis die hin clinici agus die hin hospital. Consatá gari live agus diniana timp na crinne e gobre gwine an aib seo an dalaf. Tá má hen measc os le coppla bliana nuas le tá dúine gobar an áhar se le blianta fada a cinál ábhar bhíong a gcónaí cos le domestic violence sa Europe a bhíong go bhí har dúine gaibh a bhórta a bhí seanta pásanta a le blianta nuas Tá chuid bhór tá níos mó bhéim tá níos mó daoine ag bhórtar ar fod an dóin agus tá níos mó takeíart politicíliacht charta má was tá daoine ag bhórta má ó tíí difriúil an ra níor seo maiid caiimiid tá mra agus gisa eog ag fóhais margheallar seo ní háir a seo tarlú. Cos le an rid tá mutamid gole na spricin na dón a mutamid gole haar jud sna nu níl go lá aigid chu se an áhar seo so sna cinál sna a tasca tar roin sa gwinis na ní smó aigid a choiriste an áhar seo Tá sé omta Jackar was it níl se buint le creúhain tá ahan pobl differ. So mar rahan tú go dí tíí differs be te bhórt le dúní ó tíí differ. Tá si de genu FGM mar jaler cúisina differ. Agus mar jaler sin caiitu hága dín pobl caiitu bhórt lá is caiitu an pobl wein you tna dúní a tá gala hort stad ar FGM. Caiitu Julian a bheit a null caiitu bheit gobre sin pobl. Agus tá seanta tá dhéhéad million mre a the in cónaí le cinál na rudíácha tá buint le FGM as caiitu cinál rudí háidir núl dí frisin faste was do ótíh medical da. An bhfuil statistici go trí cé mór satá an aiban éan? Tá so ó hiú éan dá tá 5,000 seaartéad agus nóha on cinál taide dearna bhí deanta mra in éirin agus gisahétar na mar hanarí de FGM so san mra tá na hónaí leis go but tes going gohfuil na statistics na tá si cinál a metar ístan agus manum gohfuil an iver wadní surger ten hóní leis agus an sin ahan bhíon tá haimh dhéhhíle séhéad agus trásanlí calaní agus mra a te muil so a risk le sá tharlú dífa. So sin figurí hinne tír cinál tír nó bug costal éirin tá na figurí sin na mesar a ard. Tes gom gohfuil má sa gonne a cídra gohfuil de gobar leis an réaltas fó hinne dénne cinnte gohfuil an gilíhaidir agus gohfuil cinál den na serviceí an sin for an haine na mra fó hinne heimh séhí le mra a ten na hóní le FGM go. Bhí brethún is cóirte sa richt aonanta an seach an seáte an raibh an féideat inse dún faoi?
Yeah, so sin an chéad casa te vi an sasin chéad casa I suppose vi convictional vi couple casa on la couple blian an nuas na ro sidabel te kinada haro galor evidence acu la kinada conviction but yeah, so where more jehina har where more da sasin so an chéad casa a ruta jern Virginia goni na Tá siompa moid líomh an sin a nuair atá caisóng sin chalín na chóir da FGM a Harlú atí. So caihí dóhú cinneál da bhagurca cindóid I ddíglín soha a stapu, cindóid I ddíglín é stapu mar ní caisrid mai sin chalín a te na mar hanarí da FGM. Okay, Fiona, chun seachta dro dhearr an aglah an féidir at a rá dar éisteoir chunas gur féidir le taú libh sa líonra? Yeah, so he glafa taku Serlina, he glad aige the horch henne in New Britain Virginia Jenny. He tamid kina da koju la normal doye cheer fod na Europa. So Erker Iderlin and FGM European Network, tamid your Twitter, Facebook, agus he glad aige the horch cheer Steve Iderlin. And doyele na a campaign My Voice Matters. He glad could not always in Netherlands. He glad kinda taki at the rare go to se Gulliver Geistart le duni is an pobl at FGM kinda own.